oh hi router kha ni a pa ngai a chuan in tian plug a hianin hetian rong kal nge a hetian kan mang thin kha ni a amara chu cubo battery hi kan lei kha chuan akara aron tlasep to don ti na ni a masabera chuan helai hi a router ami hi kan pho yanga chuan heta hian vilui tur ani a dc ina hian amaro chu ain mil lo kha om ve thina tuna po hian kata hi ain mil lo ta tan dc ina hian a lut thei lo ta mase kha kha hemi hianin sui pathum aron choma mil lo nei lo nan chu chu ai ngo ber hi a mil dona hei ani a amil chu heta hian hei hi alu tanga chuanin dc ina han ru don ni dc ina han tikhanin plug atangin heta plug atang hian heta na lut ti na ni ta chuan hemi le router hi kan connect vele don ta ni dc out atang hian heta heta po hianin sui pahnih ale oma khoya ma jok jok hianin amil dona chu chu amil jok jok kha ni meya tuna hemi hi kan ti sinang dc out hi kan vuanga ta hian chuan dc out atang hianin router a hana kal le don ti na ni chuan tikhan plug atang hianin tian rong kal zela sui cubo a hian a luta cubo tangin router a hian a lut ti na ni tikhanin man tur ani chuanin hei on tur ani on hi kan metanga ti hian chuanin plug a kan on bokanga tikhan wifi kan manga karena om lo thut chuanin heta tang hianin power automatic in a manghal lo ni engma vati boyang ai to lo chu chu cubo install dan ani tikhanin adik maya chuanin sui pathum kha choma heta pakhat kan manga hei hi abang ti na ni hei hi man kherangai lo